بلافکردنا مازوتا گرمکردنê li gundê Bebe Mahmudiyê girêdayî bajarê Dirbêsiyê dest pê kiriye. Nişte cihên gund ji aliyekî ve kêfxweşin û ji alîkî din jî dibêjin ku wan mazota par bi halekî xerab şewitandin. Li kêleka ku ew dibînin 300 litr pir kêm e û daxwaza zêdekirinê dikin. خدای روشاوی گل کی خویای خوشکه باش زلاله و ام هیوین بس حبکی کمیه زیاده تر بک. او yani Têrawana ke ew tiştê. tera merona ke bigi mesela 400 litr bu baştır bir hin şey. Şunî têra te kir? Sale şunu sermavlu tünne bu baş. اي والله فالجور بريارة قرتن مجلس يجي ووقت بيجي صازية محروقاتها او سياسد لتر هر بطاقاك سياسد لتر ددن مالباتي. Çuan dîdin welî? اي والله بزباور من نظام كالتر بتشي بس باوردكم سياسد وشل حزارية هر بطاقاك سياسد وشل حزار. Baş. Mazot çaway wel dû te dadik. اي والله فال فابر شافاي راسي جا صالي شوني يقول كي شتري يعني صالي شوني برجلي سرهبو كنوع مازوتها آفت تقلق بو صالي شوني يسلام دنرن مازوت فال برشافاي زباورم زر يعني قلق باش. Rêveberiya Sûtemeniyê li bajarê Dirbêsiyê eşkere dike ku wan ji pazdê vê mehê ve dest bi belavkirina vê mazotê kiriye û plan dikin di demeke goncaw de bidawî bikin. استحقاقي مازوطي إيد جهيج مالباطة هر مالباطك سيسد لتره إشقاء تفعيلات بطاقاجي ثبوتيات مرحلة كما دس بكري ثبوتيات دفتر عائلة هوية بطاقة أم جوري في أم بطاقات فعالين أم مازوطي تسليمي مالباطة دكن إشقاء مرحلة دو يمين مرحلة إحصاء كسيجو ثبوتيات وانتنا بكسيجو إج باجاري خو بنابر بونه إيجو ساحل هاتنه وانا مرحلة دو يمين أم دس بكن دريا مجلس وكوميناري أم سر بطاقة إحصائي وهرن مراجعة مكتبات تخطيط وإحصاء بكن جوري وي بتحقيق بين جمر أمي بفعل نجبو مازوت بكهج مالباطة قشة إشقاء سعرها مازوت يجي حزار ورقية Her litrek îro çuan dîdistînin? هر لتك حزارة إجا بنجي استحقاقي غازية بنجي جي كريا السهري جي أجو مازوت دقيهين مالباطة دبي حزار وسد شوا بنج حزار جي حقي تفعيلات بطاقي وبنج حزار جي تعباء كومينية يعني بقشتي سعرها مازوت 300 لتر دكي 340 حزار. Sala borî gelek qerebalêx û pirsgirêk duwarê belavkirina mazotê de çêbûn. Wekî encam jî mazot bi destê hinek malbatan neket. Çavên xelkê jî li rêveberiya Sûtemeniyê ye ku pirsgirêk dobare nebe da ku her malbatek mazota xwe ya zivistanê bi dest bixe. يا